Qed tissejjaħ il-Komunità Politika Ewropea, komunità li laqgħet flimkien 44 pajjiż Ewropew li l-ġimgħa kienu indirizzati mill-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola. Bil-kriżi tal-enerġija u l-gwerra fl-Ukrajna jibqgħu jiddominaw l-aġenda tad-diskussjoni. Qabel il-laqgħat li saru fiċ-ċentru ta' Praga, Roberta Metsola tkellmet dwar il-ħtieġa li l-pajjiżi Ewropej jappoġġjaw lil familji li qed jintlaqtu miż-żieda fil-prezzijiet, speċjalment fejn tidħol il-kwistjoni tal-enerġija. We need to stop the price speculation. We have done this before during the COVID pandemic when we came together and found common solutions. No differences were made between countries, no matter their size. I think we can do it. We should be able to do it. That's what citizens want from us. Mal-ġurnalisti insistiet li l-Ewropa trid tagħmel minn kollox biex tappoġġja lin-negozji. Roberta Metsola semmit ukoll il-bżonn li l-punent jibqa' jappoġġja lil Kiev biex l-Ukrajna terbaħ il-gwerra u qalet li l-Ewropa trid twieġeb b'rispons proporzjonat quddiem it-theddid li qed jagħmel il-President Russu Vladimir Putin. Metsola qalet li fl-ambitu tal-gwerra li għaddejja bħalissa fl-Ukrajna, l-Unjoni Ewropea se tibqa' tappoġġja bi sħiħ anke lil dawk il-pajjiżi fil-Lvant illi għadhom mhumiex membri tal-Unjoni fosthom il-Moldova.